بریکو ام بیژن بو چی اف درگه هاتیه داخستن دسپیکه دوی مروف بیجی بال بکشینی سر او چالاکی مالباتین شهیدان یکو او سه مانگ بو لبرانبری درگه سه مالکا هاتو بو لدارخستن. یعنی پرسگریکی که وصا درکت کو درگه سه مالکا با آوائي کی بی خبره ما بی آگاهی ریوبریا خسر بی آگاهی حتی حکومت هرم کردستان هاتیه داخستن با آوائي کی زور آورته هاتیه داخستن بری سه مانگا یعنی مالباتین شهیدان چالاکیه که لدار خستو بو کو داخوازه جنازه شهیدی خواه جه هیزن پدکه دخواست لبرانبری درگه سیمالکا چالاکی کونه نوبت مالبات شهیده هاتو بو چی کرن. او جنازه شهیدان یکو لخلیفان هاتنه شهید خستن به دست هیزن پدکه هاتنه شهید خستن و 5 شهید 6 شهیدن وان هبون دو جوان شهیدن روجاوای کردستان بون دایکن وان دخواستن کو جنازه خو ور بگرن لی بله حتی نها تو برسف ج آلیه نه حکومت باشور و نجی هیزن پدکی هاتبو داین جبوی د روز 16 کانون ده جوان شورشگر جی تولیوی چالاکی بون یعنی جوان شورشگر وک سازیه کی د هندر روجاوای کردستان دا هاتو بون وکو پشگری مالباتین شهیدان را بکن و هاتو بون لسر پره خواستو بون بانگ بکن باله بکشینن سر جبوی وی ایریش جالیه هیزن سینور دا هاتو بو چیکرن و لبرانبری هفدو نرحتیه کو آویتنا کوران چیکر بون ویجا دور دا وکو ردفعلکی زور آوارته جالیه درگه پیشابور ده هاتبو چیکرن و درگه هاتبو داخستن بی آگاهی ریوبریا خسر بی آگاهی تو ریوبرین بر پرسیارین حکومت باشور کردستان هاتبو چیکرن بویجی ام وی کریاره کی ند برجواندی هر دو آلیان دا دبینن ند برجواندی ام بیژن او برجواندین دانستاندن نافبری ریوبریا خسر و حکومت باشور کردستان ده ام دبینن بار دکم 3 جاره هاتیه داخستن جبر کو گلک برسگریک درد کتن یعنی ده هندر درگه سیمال که ده بریار هاتو بو درخستن کو حالت مرووی و نخوشین گران و هنک یعنی استثناء هاتبون چیکرن کو در باسی ملی باشور ببن و آلیه باشور جی در باسی ملی روجاوا ببن یعنی به تمامی درگه نه هاتبو وکرن هر گرتی بو لی بله لبرانبری حالت مرووی و لبرانبری تجارتی هاتبو وکرن به استثناء جبوی ویجی او استثناء جی بلا زیده پرسگریک درد کتن جبر کو ام بیژن فرمکی اولکاری فرض کربون لسر ملت گلک کس هاتبون رفض کرن یعنی قبول ندبو کو درباسی روجاوا درباسی هر اما کردستان ببن و تاوی کو نخوشین گرانن و حالت استثنائینا بتاوی ندبوتن بوچی اف رفض یانجی قدخه کرنا در کتنا وان مروفین نخوش دجبوی هرمه هبو جبوی ویجی یعنی گلک پرسگریک درد کتن دنافبرا هر دو ملان دا گلک گفتگو نقاش چیبونه اما دوی ساله دا 3 جارا درگه سیمال که هاتیه گرتن بلکه اوا جارا 4مینه راستی جی یعنی ام دزانن که روجاوای کردستان دسپیکا شورش روجاوا 2011 و حتی روجا ایرو هر دور پیچکی گران دایش برکو پرانیا سینوروی به دولت ترکیه داگرکریا دسپیک شورشی دا دخوازی اف پروژه ببن بخینه و ایریشو داگرکریا خواه بکتینه
رێگەین دنجی بە رێژیما بەعسرا و بتە ئەوەی حتەنها ستاتۆیا ڕۆژاوای کوردستانی قبول نەکردە و تەنیا دەرگەهێ سێمالکا پێشخابوورێ نها di destê Rojava da mabû ku ev dergeh jî ne di asta dihat xwastin ne di asta ku berjewendiya giştî pêk were li ser kar bû. Yani astekî em bêjin pêwendiyên tîcarî bû, pêwendiyên îstisnayên haletên mirovî bû. Em dizanin ku ji destpêkê de hêzên pedekê li beramberî şoreşa Rojava ne di asta alîkariyê da bû berûva jî vê gelek dîwarên betonê li beramberî li ser sînorê Rojava û Başûr hatine lêkirin ji aliyê hêzên pedekê ve. Tê bîra me ku hemleyek li beramberî hemleyekî Kurdistanî bi giştî li beramberî dîwarên şermê wê demê nav lê hatibû kirin dîwarên şermê hatibû çêkirin. Yani em van bûyeran rastî jî tên bîra me. Yani tê xwestin ku ev siyaseta tê bi rê vebirin li beramberî Rojavayê Kurdistanê di asta piştevaniyê da di asta ku statûya Rojavayê Kurdistanê bihata parastin. Lê belê em dibînin ku kiryarên hêzên pedekê li beramberî ev dergehî tê kirin bi temamî siyaseta dijminên Kurda, siyaseta dewleta Tirk, siyaseta rejîma Sûrî tamam dike. Yani ne tiştekî sutfeye ku di aynî rojê de dergehê pêşaborê were girtin, di aynî rojê de hemû dergehên bi rejîma Sûriyê re jî li beramberî Rojavayê Kurdistanê were girtin û di aynî wê rojê de dergehê Elwelîd jî were girtin. Ji bo wê jî em dibêjin ku tiştê ku tê çêkirin ne ji boî çend kiryarên li ser sînor hatine derxistin, ne ji boî ku ciwanên şoreşger hatine çend kevir avêtine yani deriyê pêşxaborê û di dîmenan de xuya dike ku êrîş ji aliyê pêşxaborê de jî dest pê kiriye. Em dizanin ku yani di qenaeta me de ev tiştekî ji wê mestir e, tiştekî ji wê xetertir e li ser berjewendiya Kurdî ku siyasetekî bi giştî tê meşandin û berjewendiya gel di ber çavara nayê derbas kirin. Ez bawer dikim endamê Komîsyona Karûbarên Derveyê Perlemanê Herêmê Kurdistan berêz Şêrgo Cewdet daxuyanî dabû gotibû ême tu bi hîç şêweyî tu agahiyê me nîne ku ev dergeh hatiye girtin û em dixwazin lêkolînekê li ser vê biryara daxistina dergehê bigirin. Dîsa rêveberê giştî gumrika hikûmeta Başûrê Kurdistanê gotibû ez bawer dikim berêz Samal Abdurrehman bû dîsa daxuyanî dabû ku ew jî tu agahiyê wan nîne ku ev biryar ji aliyê hikûmetê de hatiye girtin. Tê wateya ku pedekê bi serê xwe ev îş kiriye. Tê wateya ku partiyên Kurdistanî, partiyên li Herêma Kurdistanê yên ku yani hevparin di hikûmeta Başûrê Kurdistanê de ne agahiya wan heye û ne îrada wan di vê biryarê de heye. Ev tê çi wateye? Tê wateya ku rastî jî siyasetekî yek partiyê di vê mijarê de tê meşandin û berjewendiya ne yani berjewendiya ne îradeya hikûmeta Başûrê Kurdistanê û ne gelê Rojavayê Kurdistanê tê dîtin. Ev kiryarên rastî jî tu xizmetê ji kesî re nakin derveyî xizmetê dijminên Kurdan. Em dizanin ku wê zirar ji aliyê Rojavayê Kurdistanê de bêtir were dîtin lê belê em dizanin ku zerara siyasî ji zerara madî û mirovî bêtir e. Ji ber ku ev dergeh bi awayekî li beramberî çavê dunyayê were girtin hemû dunya hemû kesên ku dostên rêveberiya xweserê Rojavayê Kurdistanê ne dixwazin zextekî navdewletî
دروست بکن جبوی کو درگه دن بدولة عراقي رواري ذكر وكو درجه تلقوشر يعروبية قالك خبات سياسي ودبلوماسي جالية قالك دولة انفا هاتية تشكرن كو اف درجه وري ذكرن لي بلي دوفي دما يعني نازك دوفي دما افقس جرينج وحساس دا تشتكي وسا جالية هزم پدکی باشوری کردستان دواری کرن راستی جی مروف دبیجی جهه مخابنیه جهه شرمزاریه کو لبرانبری روجاوا سیاسته کی به وی آوایی وری مشاندن